za Musu. Carević. Forsira Carević, prodor, gubi loptu. I Bagaza. Traži se Luke, ispred njega Hrvoje Vuković. Olajzola. Bilić sam između trojice, računajući Lea Franka četvorice gostiju. Novo. Bez prekršaja uzimaju bijeli. Ide Musa. Ali sad treba vremena dok se ta bijela formacija pretoči prema naprijed. Izgubljena lopta. I stiže kapetan Stimac odbiti u aut. 70. minuta susreta u Splitu, dakle još 20 do kraja. Hajduk 1, Majorka 0. Markos. Prekršaj u napadu Lukea na Vukoviću. Malo je samo dodirnuo loptu Olajzola, dovoljno da ona ipak ne padne pred Bilića, bit će aut za Hajduk. Šteta što je isključen Rendulić, moram to kazati još jednom, složit ćete se ako ste gledali prvo poluvrijeme. Ne vjerujem da Hajduk ne bi dao još jedan gol u onakvoj igri 11 protiv 11 gdje je bio puno bolji, osim možda u zadnjih 5 ili 7 minuta prvoga dijela. Fatiha bacio je loptu u aut, darovao je bijelima. Andrić i Butorović. Andrić, Bilić i Bagaza. Fatih natrag za Minja. Olajzola. Stimac je zaustavio tamo Markosa, prebačeno na ovu lijevu stranu, to su Fatih i Bagaza, dobra lopta i Bagaze, Stimac ipak. Musa, Đolonga, Carević. Olajzola. Zadnji je igrao Igor Musa. Bagaza i preskočila je lopta Pletikosu, on ju nije dirao i bit će gol out. Gol out, vrti, traži sada Majorka, gleda kako bi nekako prošla kroz Hajdukovu obranu i vezni red, to na sreću gostima s Baleara ne uspjeva. 1-0 i dalje tih velikih 1-0. Zbilja treba proći velika iskušenja da bi se došlo u Ligu prvaka. Hajduk je večeras imao sjajno prvo poluvrijeme, sada u poziciji da se s desetoricom mora braniti. Došao je Stimac po loptu, Stimac pa Bilić. Andrić je odnio, Andrić ima ogromno srce, izgubio je loptu Musa, ali bio je prekršaj.
Špinac. Duga lopta prema Biliću, ali on je sam tamo. Pošao je u pomoć Miše i iznudili su prekršaj tu i da vidimo. Prekršaj je napravio ili Nadal ili je to tamo kod njega Luke, odnosno ne, oprostite, Luke, nego Novo. Biće slobodan udarac za Hajduk na 21 metar od gola, 22 možda. Vjerujem da će vrlo dobre ocjene dobiti Srđan Andrić za svoj nastup večeras. Ako ste gledali prijenos protiv Ferencvaroša, onda vas ne treba podsjećati da je od prilike s ovog mjesta gredu pogodio Mario Carević. Carević je i sada tu kod lopte. Prolazi lopta, živi zid, preljeće ga, ali preljeće i okvir gola, ostaje 1:0, ušli smo u posljednjih 15 minuta ove utakmice. Olajzola. Teška je to lopta, neće uzeti i Bagaza. Pomaže sada i Torcida koliko može, gromoglasno navijanje s tribina. Dosuđen aut za Majorku, nije bilo prekršaja. Obično se kaže da je publika, ako je ovako vatrena kao Splitska, 12. igrač, danas eto Hajduku fali jedan isključeni Rendulić, pa može Torcida odigrati to upražnjeno mjesto. Olajzola. Markos. Novo. Nadal. Butorović ne da dođe lopte do Fatiha. Olajzola. Alberto Novo. Pokušao je petom Carlos, opet lopta za Španjolce, za Nova, pa za Lukea, nema prekršaja, Butorović. Mate Bilić sada je osuđen na bjesomučno trčanje duž cijele polovice igrališta koja pripada Majorci, ali samo da jedno takvo dodavanje pogodi onaj dio terena gdje je on smješten i bit će opet nevolja za Lea Franka. Nadal. Eto. Markos. Dirigira, raspoređuje svoje igrače, sve prisutni i Bagaza, opet je kod lopte. Pa Nadal. Nadal. Slobodan mu je Fatih, ali on baca na drugu stranu za Olajzolu. Olajzola, tu je Vuković, nije sasvim točno izbio, ali ostala je lopta za Hajduk. Evo sada lopte prema Biliću. Prima je Bilić s igračem na leđima i ostavlja za Butorovića. Fatih je sada nadmudrio Andrića i Butorovića. Markos. Olajzola. I Bagaza. Carlos se ubacio, pa je tu sad eto i tamo nema ni jednog igrača u crvenom. Butorović ne želi ništa riskirati, izbacuje u korner. 34. minuta nastavka, još 11 minuta do kraja, ostaje ležati Butorović, nije se valjda i on ozlijedio.
prilikom ovog izbacivanja. Izmjena kod gostiju. Ušao je s brojem 26, Riera. Evo informacije, izašao je Fatih s brojem 4, umjesto njega s brojem 26, Albert Riera. A dolje s brojem 28 je Dario Srna. Sprema se i ta izmjena. Neće moći Butorović. U prvom prekidu vjerojatno će Srna ući u igru. Butorovića iznose sada, odnosno pomažu mu da tamo šepajući napusti Travnjak. Hajduk s 2 igrača manje, ali puštena sada prednost. Bio je prekršaj za bijele i sada je još jedan prekršaj, da vidimo ko je to tako borben, je li to onaj novi igrač Carlos. Ne štede, ne volje u ovom drugom poluvremenu Hajduk, ozlijeđen Butorović, umjesto njega ulazi Srna. Onaj prekršaj tamo napravio je Carlos. Još 10 minuta do kraja plus slučajeva nadoknada. Ovih 1-0 bilo bi u svim ovim uvjetima i okolnostima koje su se događale sjajan rezultat. Igranje rukom. Slobodan udarac za Ibagazu. Tjera Ibagaza svoje skakače tamo pred kazneni prostor, ići će dakle vjerojatno na visoku loptu. 5 igrača u crvenom došlo je naprijed i da vidimo Pletikosa, Hajdukov anđeo čuvar i danas kad je trebalo na početku drugoga poluvremena, ali nije valjda da se ozlijedio još jedan igrač. Tamo sada leži Hrvoje Vuković. Da vidimo što je bilo. Tu je Vuković bio u ovom dvoboju. Smiruje to Sars. Neće se dakle igra nastaviti odmah. Dolje je doktor Fabian Čukelj i maser Domenico Sigoreo. Teško je naravno, nemoguće ovako po ovoj snimci zaključiti što je bilo s Vukovićem. Hajduk ima stopera na klupi, to je Vejić, ali i on je ozlijeđen, dobio je nekoliko šavova u prvenstvenoj utakmici protiv Rijeke u subotu. A ako uđe Vejić, onda propada plan, onaj plan koji je za duše važio prije utakmice, da pred kraj uđe Aljoša Asanović. Prekršaj Nadala. Mora sada reći Vuković može li nastaviti ili ne, to je velika odgovornost jer srce bi htjelo, međutim ako noge ne mogu onda je bolje priznati i pustiti da uđe netko spremniji jer ulog je zbilja strašno velik. Nije uspio Carević, lopta za Mišu. Preigravanje koje nije baš dostojno ovako iskusnog igrača, paralelno, lagana lopta za Majorku, pa je onda odnio Andriću aut. Riera, Marcos,
Olaizola. Carlos. Prekršaj tamo na Carlosu. I opet juri pomaleni Ariel Santiago i Bagaza prema toj lopti, a Nadal i ostali skakači pred vrata. Lopta za Štimca. Prihvaća ovdje Riera. Riera, to će biti dobro za Hajduk. Lopta ispucana daleko i proći će još koja sekunda. U 85. smo minuti, ali zbog svih ovih ozljeda u nastavku Bilića, Butorovića, Vukovića i izmjena bit će još nešto nadoknade. Ući će ipak Vejić. Zatvara i zatvorio je Đolonga, Miše, evo lopte za Carevića. Carević ima Musu, evo lopte za Musu, sada 2 Hajdukova protiv 4 igrača u crvenom, ali dolazi još i bijelih i crvenih, evo lopte za Andrića, Andrić, vratila mu se lopta. Srna. Ide Srna sam. I da vidimo, nema kornera. Nesporazum sada, otvarao mu je tu stranu Andrića, krenuo je na nju Srna. Ipak će ući umjesto Vukovića koji je izvrsno odigrao Hrvoje Vejić. Sada je ostala rupa na ovoj strani, pokriva Đolonga i ide to preko gola i dobro je, spetljao se Riera, burno pozdravljen njegov kiks od publike. 41, 36, 37, sporo otkucavaju ove sekunde sada na Poljudskom semaforu. Još jedan aut izborio je Mate Bilić. Mate Bilić zbilja u drugom poluvremenu kao u onim starim kaubojskim filmovima, sam protiv svih, na polovici protivnika okružen s dvojicom, najčešće i trojicom. Novo. Riera i Srna ga je izblokirao, ali podigao je već ranije tamo zastavicu Jean-Paul Šodr. Lopta za Hajduk u 88. minuti. Bilić pravi prekršaj na Nadalu. Riera prema Lukeu, Luke i Vejić bez prekršaja, ali mora izbiti u aut. I Bagaza. Riera se ubacio, Riera od Štimca u korner. Neće valjda, sada i Štimac. I Bagaza, tamo nema nikoga od njegovih igrača. Štimac je odbio do Carlosa, Musa. I dobro je, lopta za Đolongu, 89. minuta, hita naprijed
Mate Bilić, evo pogriješio je sada taj greškama skloni Riera. Aut za Hajduk. Još minuta i 5 sekundi i ono što pokaže Damien Ledentu. Novo, Ninho, Nadal, Carlos, Marcos pa i Bagaza daje Rieri. Ide se na centar šut, to je lopta za Atleticosu, sada su dvojica, to je Nadal i Marcos povikali na Rieru. Sugerirali su mu da ide sam, tu je bilo prostora, ali dobro je ovako. Musa. Carević. Još 6 minuta. Je li ono, da, brojka 6, još 6 velikih minuta pokazali su Francuzi. To u sredini, ali zaustavljaju Štimac i Žolonga Lukea. Tamo je sam Olaizola. Šteta što nije uspio Andrić spasiti i ovu loptu. Novo, Carlos griješi, Musa, Miše može povući, Miše, evo sada za Andrića, Andrić hita na njega, tamo i stigao je Nadal i uzeli su mu loptu bez prekršaja. Natrag maše Gračan, ali ostala je praznina na ovoj strani, vraća se Carević, to i neće moći. Nervoza je velika sada kori Pletikosa, Carevića, jer se sporo vraćao, odnosno otišao previše naprijed. Štimac smiruje, svi su ovdje na klupi, na nogama. Još 4,5 minute. Prekršaj za Hajduk. Prekršaj Ninja. Još 4 minute, lopta sada za Srnu. Andrić, Srna. Dobra lopta, ispala su sada 3 Španjolca ovim potezom. Može li proći tu kraj Markosa? Ne može Andrić. Ali može tamo zaposliti malo Nadala. Iznijeli su ipak loptu Španjolci. Olaizola. Carlos i prekršaj, da vidimo je li suđen, napravio ga je Carević koji ima žuti karton i drugi žuti za Carevića. Drugi žuti za Carevića, Hajduk sada s devetoricom zadnjih otprilike 3 minute. To je taj danak neiskustvu, pojurio je na Carlosa Carević, Carlos je bio bliže lopti, gurnuo je loptu kraj njega i odlučio se napraviti prekršaj. Carević platio je to